Fatalo fatu Samoa lo mai wanga le nei tula o le fiafi, ma lo le ngalu lue tuti ma faiva le nei yasu. E alo maia o se whapoponga fo le nei o lo Samoa taulongolongo. Na tamoa te tatou tala, o se vainga la tamai le nei le report o COVID-19 ma le iwa lo tatou watu nuu, e pei o na tapi nei na le matanga luenga soifua ma loloina. O se ataringa le nei o le report. E ui lo tatou iai pea le amatanga le nei tausanga, Peita ia le avea le maawala tau fia ai le tata longo mai pea le matanga luenga le soifua maloloina i le mamalo le atunu i le tuina mai o reporti mo le soifua maloloina ai mai sei o to'otonga mai o e olo a afia le COVID-19 ma le iwa mai le aso mua le masina nei a nga i le aso valu o loo wa mautuina mai e tusa se pepo wha matalanga i le aso le au whai o e wa afia le COVID-19 ma le iwa mai le aso mua i le aso valu i anuari lua felua sifuru tolu na o le to'atasi o le au whai ingo i le aso wa afia i tua mai le mamalu lau tele o le atunuu e tusa le ma sifuru lima a fe valu se lau sifuru ma le ono le whaita wa whai o le au whai o e na whai malanga mai ma ua pesia i le wha mai e se lau viva sifuru ma le lua le whaita wa whai o le au whai o i la tau wa afia i tono Samoa e se lau ono sifuru wa fe ma le valu ma ua wha mautuina mai le a e se tasi o tau fia le mautanga ngase le taimi nei ma o le au whai ingo su enga po test e tusa lea ma le se lau va sifuru fitu wa fe tolu se lau i vasu ma le fitu le whaita wa whai o lo iai nei le nanauta ingan matanga luenga ina ia saunga le mūtanga talau tele o Samoa ai me se wa tato iai le nei tau sang fou ia o tato tutu whaatasi ma whaatino whautuanga mai a inga tu ina mai ina ia sao mauli le fōlaunga le nei tau sanga lea wa matawina fo i le ngā solonga le leia le amatanga le nei tau sanga fou ia o lo a afia ma ua pa uma wa lalo na whaita wa whai ma ole manulau ti lava lea o lo nau ia ina matanga luenga ina ia awa ne iso ia afia Samoa i le wha mai whaingata taputai le kitiona mo lau Samoa taulongolongo. Ua tatala nei le avanoa mo restala o le lola palota mo le tūmalo o vaimaunga numera tolu whaatasi maaso ua atofa mo le resitala ina o sui tau vā ai o le awha iloa i sa taimi muli le aso mo le whainga palota la i te tele tūmalo o se atalinga le nei i le ripoti. O le asonga fua na se mawai atu na au mai eise polo inga mai le fufonga fitalai o le mota le afionga ia papali i li o loi pola te eo masipau a nga i le ofisa o komisina o whainga palota ina ia whaanga solo fitu na inga mafuafuanga mo le whainga palota la i titi le tu malo vai maunga numero tolu. E peo na sila fia na avanoa le no fo le tu malo wha palota o vai maunga tolu. Ina ua tu malo le sa avea mo whai pule le afionga ia tapunu upapali i Nikoli Heng. Ai o le aso na nafi le sa wha salalau wha lau i te lehai se wha silanga mai lo ofisa o komisina o whainga palota e peo na sainia e leo lo avea mo komisina i le taimnei le afionga ia maunga muritalo fetongi va ai le tatala ai o avanoa mo restala le whainga palota la i titia le tu malo vai monga tolu e taimi maso o ta ua le whasisilanga peitai e whai lo muli i se aso lanta mai le aso ua atofa mo le whainga palota la i titi e tusa ma le se lau tolu sfuluiva palota na manu malo ai le afionga ia tapunu upapali i Nikoli Heng i le palota tele ia aperila o le lua olo tasi e peona sa fina wai ma le sui o le whaatua i le atua Samoa o tasi le afionga ia vea tauia whaatasi pule yata o le sa avea ma restala o le whaamasinonga maulunga a o le whaamawai ta mo i le whainga palota tele o lo matala pea le avanoa ma e ono to e tauwa le afionga ia vea tauia i le whainga palota la i teti mo le nufo le tu malo pe tai ele i mai loa po ai le sui o le vaenga whaapu whai e puipuia ia te tau o tangata o le atauwa i le whainga whiriwhiringa. O le taimi nei e lima se fulutolu no fo o le pale mene mai i tu malo e lima se fulu manatasi. Whaatasi ma no fo o tina e to lua. E tolu se fulutasi o no fo o lo no fo ia le vaenga whaapu whai le whaatua tua i le atua Samoa utasi. Le olo tula i mai e tau ave le whainga malo. Se fulu valu o no fo o lo no fo ia le hei pipi. E to tolu no fo o sui tu to tasi e taria le ungo le whaamasinonga mawalunga. Ma le no fo le tu malo vai maunga. Le olo avanoa i le temu nei. Ele kana lili whano mo lau Samoa taulongolongo. Mai nisi o tātou tala, ua whaamautuina mai nei ele matanga luenga wa onga ta alonga manga nuu, ile mamalo mātua whaapea urua onga uma, aso e aloa i aida tuuina mai, hoi unga su enga whai o le whanau o le tausanga lua afe lua sifurulua ile masina nei, o se vaingale nei ile ripoti. O lo whatu mawina pea le vai o le kalesia whapotopotonga Congregational Samoa, o se kale sia e mawalunga le whaitau o whaiona tangata lotu.
E tusa o le taunuunga o whaamaunga masa ili ilinga, sa whatino ina ele malo ilana tusi ngai ngo o whale matangata, ile lua afe lua sifuru maritasi. Ile whai unga o le tusi ngai ngoa le ofisa o numera whaamaumawina Samoa, e peona sa whai loa lo ia ile masina o tuana iatu, o lo whaalia manino ai, e lua se lau ma le lima afe, lima se lau lima sifuru ma le fitu, le au whai o tangata lotu o le atunu, ai lea whai numera, o lo whaamawina ai o le whakasa le kalesia o lo mawalunga o tangata lotu, i lea whai taua whai, i le ngata i le i tupao ali, ai whapea fo i le i tupao tamaitai. E tusa o numera whaamawina o le whakasa, o lo whaamawina e lua se furuwalu afe, lua se lau ma le wha, lona whai taua whai o li e tusa lea, o le lua se furuono tesi ma le iwa pasene, au tamaitai e lua se furufitu afe, lua se lau ma le fitu, e tusa lea ma le lua se furufitu paseni. O lo so o ile tūlanga lua le kalesia katoliko, lea se furuwalu afe, malu se lau se furutolu whaitau o whai o lii, e tusa ma le se furufitu tesi ma le iwa paseni, ai se furuwalu afe, ma le iwa se furutolu tamaitai. O lo so i ile kalesia Yesu Kiriso lau pa ia waso ingatai, e se furuwalu afe, lima se lau ma le lua, le whaitau o whai o lii, e tusa ma le se furufitu tesi ma le ono paseni, ai se furufitu afe, onu se lau lima se furu malfitu tamaitai, e tutusa mal se furufitu tesi mali lima paseni. O isi e kalesia o lo so mai ia o fiaile e kalesia me tutisi, le se furu lua afe fa se lau lima se furu. Le faitao o fai o li e tusa lea mali se furu tasi, tesi mali iwa paseni, a o tamaitai, e se furu tasi afe, valu se lau ono valu, e tusa mali se furu tasi tesi mali valu paseni. O lo ile tūlanga lima o le whaasolonga le kalesia AOT, e se furu afe, lima se lau tolu se furu fitu ali, e tusa o se furu pasene, ai se furu afe se lau iwa se furu ono tamaitai. O nisi o kalesia o lo whamawina ili unga o le tusinga ingoa, o lo whamawina e se furu ono afe, lua se lau ono se furu tolu ali, e tusa lea male se furu lima tesi male lima pasene, ai se furu lima afe ono se lau tolu suma lima tamaitai, e tusa foi male se furu lima tesi male lima paseni. O nisi o lo whaamawina i lalo le vaenga i leo maua, e tusa lea male vale sufali, ai wha se furu male valu tamaitai. E le kana le li whano, mo lau Samoa taulongolongo. Mai nisi o tātou tala, wa whaamautuina mai nei e le matanga wenga wa onga ta alonga manga nuu, i le mamalo mātua whaapea urua onga uma, aso e aloa i aida tu ina mai, hoi unga o su inga whai o le whanau o le tausanga lua afe lua sifuru lua i le masina nei, o se vaingale nei i le ripoti. O upo le fionga pa ia le atua, o le fua e te lulu, o le fua fo i lea i te tue sere seleina, o le vaitaule nei i tausanga taitasi, e maasani o na le manofu ai maatua ma whanau, a o ta alia le taunu unga o le seleselenga o leo la o awina whanau sa whenga iei masu engo le nā tausanga whalewa onga. Pei tai lunga upenga ta whailangi maa la whaasala lau, o lo ua whailua aloa i a il matanga luenga wa onga ta alonga manga nuu ile mamalo maatua ma whanau, taimi maaso le maasina le nei, o le a mawai le ungo su enga whaitaulia le malo, e pei ina sa whenga iei maalo ma whanau le atunuu, i kolisi ma walulunga ma o ngā tūlanga lua. I se vasi de silanga loa ia man matanga luenga, o loa whailoa mai ai foi. O le asusua tu lava le pule a onga wa onga taitasi, e tau a aole i unga su enga le a onga lava ia. Ina ia mawhai o na susui fo mātua ma whanau e tau a aoi unga su enga ia onga, ina ia whai ngofie ai. E tu sawa sama taimi whaatulanga ina le matanga luenga, o whailoa mai ai le unga su enga mo kolisi ma walulunga. Ile tausanga se fulu tolu le a maua le ile aso lua se fulu le masina nei. Mai ile vaenga o nafa masu enga le matanga luenga wa onga. Mai ile iwa ile taiao ile faa ile afiafi. O le masenga se fulu lua o le a maua ile aso lua se fulu fitu le masina lava le nei. Pei tai o le masenga se fulu le a maua le ile aso tolu le masina fau. Wa faa ilua foi le matanga luenga wa tatala le amanua mo faa naiwe fia faa tino le toe faita ngotongi. Ile ta se fulu wono tala ile mata upu mo le vasenga se fulu tolu mal vasenga sefulu lua ai valu tala i mata upu mo vasenga sefulu o lo fanga solo fo ile loilonga o matanga luenga wa onga talonga manga nuu ile nga solonga o le kali na fale wa onga mapolo kalame wa onga o fata oso mo le onga tulanga lua awale toe a matali ai onga luenga o onga le ne tausanga o le aso no February le o fata oso toe a matali ai o onga umai Samoa ele ngata tulanga lua fa ape fo i kolisima walulunga o le toe a matali ai o onga le masina fo o se taimi mua le o le atu
e fo iai whanau le tūlanga masani, talu mai o nā whaina le lalulangi ma Samoa nei, i le wha mai o COVID-19 maleiva, ai maise o le tūlanga pangatia na matua whaina i Samoa, o noa wawao ina ua sao mai le wha mai le tatou watunuu. Taptelu ki tiona, molau Samoa taunungunu. Le a whaia sina tatou malolonga pu ona tue taliu mai lea, o ngangana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. During the cyclone season, Samoa is more prone to flash flooding. You can help avoid the harmful and damaging effects of floods by taking simple precautions. Take flood advisory warnings seriously and respond without delay. Special weather bulletin number 2. Use sandbags to block water entering your building. If your home or business becomes flooded, immediately turn off the power mains and disconnect all electrical appliances. Also turn off water mains and gas valves. Move all valuables to high shelves and upper floors. If it's not safe to stay where you are, evacuate to a safe shelter. Do not attempt to walk through flooded areas and keep children away from drains and ditches, as these can be life-threatening. Drive slow in floods to avoid water washing into nearby properties. If your vehicle stalls in a flood, leave the vehicle and move to higher ground. Floods often carry sewage and chemicals. Therefore, you must properly clean and disinfect all areas when waters recede and it's safe to do so. Check gas valves for leaks and make sure the area is properly ventilated before use. Dry and carefully check all electrical appliances before using them. Discard all food, cosmetics, and medicines that are wet, as these may make you sick. Floods cause dirty water supply, so always boil water before drinking. Keep your ainga safe. Plan, prepare, protect. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, here's the latest situational report of COVID-19 in our community from the Ministry of Health. As this year starts, the Ministry of Health is still updating our community with the latest situational reports of COVID-19 of this month, the 1st to the 8th of January. According to a given press release, stated the total number of new COVID-19 positive cases over the last 7 days is 1. The number of COVID-19 positive cases, 15,816. Border surveillance cumulative number of COVID-19 positive cases is 192. Number of COVID-19 positive cases for border and community cases is 16,008. No hospital admissions, no ICU patients, and the total of new COVID-19 related deaths in the last 7 days is 0. A total number for rapid testing is 187,397. The ministry is still advised the public for their safety by keep physical distance of at least 1 meter from others, even if they don't appear to be sick. Avoid crowds and close contacts. Wear a properly fitted mask when physical distancing is not possible. If you develop symptoms or test positive for COVID-19, self-isolate until you recover. Subtitles for your TV2 News. The electoral roll for Waimaunga number 3's constituency
is now open for voters registration, and other dates pertaining to candidates and the by-election will be soon announced. Here's more on this report. A warrant has been issued by the Speaker of the House, Honourable Papali Ili Oloipola Te Euma Sepau on Monday,